Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua Malulia Magilema Taktanchi Paujan Kichkan Ojilego Pelego, Nakachay Kanchik. Revista semanal Rimarininchi Iscampran Chiquan Kunan Iskachunca Soctayo Julio Quilla, Iskachunca Soctayo Julio Quilla, Oranchic Pas 8:18 de la noche, hora ganaras Ganchari, Jaigos Garanchik Mikvilla Koikonata Kailamando Clamanche Moktai, Jugnave Gemche Pasaros Caña, la Tuchala hora. Bueno, problema Ojilego, Pelego, Villa Koikonamaña y Aikulasunta tan su tempe. Tukuiri maripeja rima kuiliai. Kombi wauhlegona pelegona kombi miki wichi kuliasja kai. Bueno, kai huknintaraj chay mandaña chay wichi kusjamaya. Kai kangallupitaj kai pampa kangallo nisqanpitaj suarunku kombipi viajaqkunamanta huk agrupación musical paikunas risqaku chay kombipi tukapaku sanchina kay punchawkunapi raymi kachkan llaqtanchikunapi fiestas patrias chay tukapaku quriqkunatas suarun wawqillaykuna pallaykuna mana kanchu kunan chay tukapakuqkunapa ni celular ni instrumento ya no hay wawqillaykuna pallaykuna kay pasakurun kay pampa kangallo nisqanpi sector Chirilla. Más o menos chay llapa instrumentos celular llapa chan quitaron más o menos 40.000 soles pachanin o 40.000 soles pachanin ahora hay que atacar con bombollar platillo hay que atacar cuesta chay kenin kay delincuentes o kay asaltantes que hay paros jaco kay convite nas pasayarachisjako enas parike kay director musical pay tarike a ver Jorge May Minispa de frente mañasjako Jorge May Minispa en España muchilanta leo apaconco celular ninkunatawan y jalaya manaya chay pachanta no wayqa chantaya chay equipaje ninchik chay taya quitaron celular nintan wawqillaykuna pallaykuna chay suarunku nin wawqillaykuna pallaykuna incluso chay bien kombipata vidriuntapas challos hakuraqsi ña denuncia kachkan ña kay Policía Nacional Perú paykunapa makinpi naspata qharikiña hatikuchkankuña pimay chay asaltaj ninkasqanta kaypita wakiq tukapakuqkunapas mancharisqa kachkanku wawqillaykuna mana kay pasakuchkarqaraqchu kay Huamangapi solamente Lima puklawkunapi pimi kichaq qhariki de frente kay tukapakuqkunata asaltachkanku incluso wanchichkanku mana chay pagay munaqkunataq wak norte lawmanta chaypi más peligro ninkumik claro además tukaqkunapas internacional más tataq cobrankupas ñuqanchik lawmanqa riki menos llata cobranku mana riki internacional inachu bueno según grupo manina entonces kay Huamangapipas kay pasakuchkanña chaymi ninakuchkanku ña riki entre amigos, entre músicos o cuidakusunchik imam kay llakija nisparik wawqillaykuna panichallaykuna tukaqkuna kunan mancharisqa kachkanku diferentes grupos musicales maypi chaypipas kachkankunan kay punchawkunapi raymillaña rikaw raymillaña chay
Nishkanko chay comentario ngopi na kikinkupa comentario ngopi músico masillaykuna cuidakusunchik kay Huamangapipish kay nanchikuna ñanninchikunapipish asaltantikuna kachkan yanqañataq imapas haykapas pasallawaswanchik cuidakusunchik nispa mancharisqa kachkanku wawqillaykuna panichalyaykuna chaynataq chaynallataq kay cielo punku justo chaymanta rimarinanchik karqa y kay hukninraqmi churakurusqa puntaman camioneta wawqillaykuna pallaykuna jaja taripukuykusqa iskay pachak karo ukuta kay yunkalawpi kay cielo punku chaynallataq Quepasiato nisqan puririnapi ari kay empresa Quintos chaysi rikaq ripukuykunqa qhata wawqillaykuna pallaykuna iskay pachak chankari jajata karo ukuta kay abra cielo punku nisqan chaysikuna chisip pasakunman kasqa inatinkunan riki maskaspa ñataytaqta runkuña mañachkanku riki rescatistas serenazgo chay ukupi kachkanqa rescatistakuna wakaqkuna chaynataq nichkankutaq riki helicóptero nisitakun porque chay karo uku jaja kachkan chay karo uku waqta mana pampallachu mana nada waqtallachu sino jajanej nisyu riki wawqillaykuna pallaykuna nichkan riki ancha sasam kachkan chay ukumanta hurqumuy aunque waska watanakusqas hurqumunqakuchik pero hayka waskata nisitakun karo ukumanta iskay pachak chankari kaptin hayka waskata nisitakun waskaqa 20 metros llama chunka waska necesitakun entonces chay nishkanku mejor helicópterowan ña nispa wawqillaykuna panichalyaykuna dronewansi haypanku hinaspa riki qawarinku chay ukupi kasqanta wawqillaykuna panichalyaykuna ni rescate necesita rescate nishkanku qaya ña hasta runkuña tawa ayata kay ukupi kay futu kachka kay nisyu kayna waqtami kiki wawqillaykuna pallaykuna manami que nada waqtallachu kay riki hapipakuspa chay escalar ninkuchu chayta ruraspa bajana así cierto persona policial pobladores rescatistas paykuna ña chayarunkuña ukuman imaynatapas warkunakuspa pero hurquysi sasa wawqillaykuna pallaykuna chay nichkan tawatas tarirunku wañusqata suqtas risqaku chay carrupi tawataq tarirunkuña iskay chaypi kachkan liumi total chay hasta carrupas camioneta ñutupasqa nin wawqillaykuna claro jajata ripurqa nisyu kallpawan riki wawqillaykuna pallaykuna sasam kachkan chay rescate ruray nispa helicópterowan chaytaq waskawan warkunakuspa hurqumuna kanman nichkanku wawqillaykuna pallaykuna chay bajayllanraqsi chay jaja bajayllanraqsi tawa hora o sea allichallamanta apipakusaq mana ñankanchu riki ukuman bajanapaq jaqani waqta nisyu waqta kachkan riki y sacharaqtaq entonces chaynapi sasa nichkanku chay helicópterotaña mañachkanku helicóptero ña hamuchun nispa wakiqa incluso nichkan mana iskay pachak nispallachu sino son 500 metros de profundidad chaynam kachkanqa nispataq nichkanku chay chisi riki wichikuykusqa kay camioneta pichqa horas tardikuqta allin allawan tutaykullatarqa pichqa horastaqa ña inti chinkachaykuq ña mikunan tiempo kachqawan entonces chay horata riki wawqillaykuna pallaykuna kay camioneta riki qaqata ripukullasqa kay carro riquirisqa kay picharimantua Quillabamba Cusculawman claro picharipas Cuscutaq capital ninman capital kay Pichari distritolla Quillabambami chay provincia wawqillaykuna pallaykuna distrito de Pichari provincia Quillabamba chay provinciamanchik rirqaku ima tramitero akuqpas wayman negociowanpas riki wakranin muyumuchkan Cuscuman ña riki carro entonces chay riq kay cielo punku nisqan lawpi chay accidentakurun wawqillaykuna
pachaykuna chay llaki rikao chay hap llaki kay pasakusqa wawqichaykuna panchallaykuna mana facilllachu anki ña hayparonkuña nishkan pero manas facilchu hurquyu kachkan anki waskawan watanakuspapas yachayman waqmantachiki hapipanakuspa riki hurqunanku modos posibles chik chay rurananku wawqillaykuna payllaykuna después kayna tumpa cañon niqraqchu kachkasqapas cañon niqpiqa mana helicópteropis atinqachu hurquyta mas willakuy riki wawqillaykuna payllaykuna mas willakuy chaynallataq risunchik kay Catalinayuq kay Chuschiwak Cangallo lawaman Cangallopiqa iskayña Cangallopi chay takiqkuna músicokuna chaqaya suwaron Juliagenta chay tukapakusqa Juliagenta yacharqakuchiki chay tukapakusqanku Juliaqa qhipikuykusqa hampusqankuta y chay Juliaqa kitarullanku kunanñataqsi kay Catalinayuq lawmanta kimsa pachak huykunata suwaramunku kimsa pachakta chay achka huytaqa riki chunniqpi chiki munasqankuta hapikamurqaku imayna ratu chayllaqa chay achka suta hapironqakuq huykuna anqukunapiqa galpunpiqa kachkan fácil hapilla pero igual chayta unaypi chaytaqa riki hapirqaku pero nishkan más que nada kay huykunas hampisqa kasqa manas kay huykuna allinchu mikunapaq mana allinchu chay si llaki kachkan hunqaytapas chay huyta rantironqaku kay 28piqa riqa cuy chactao nisqan o caldo o chaynataq fritura de cuy mayqinpis chay o parrilla o mayqinpis mikurunapaq rantikurunqakupas hinaptincha intoxica imakurunqaku mikuqninkuna nishkanku wawqillaykuna chaysi mas llakiqa kachkan kimsa pachaka huyta suwaramunku wawqillaykuna pallaykuna nishkan no aptos para consumo humano kaypi publicacionninpi pone nishkan no aptos para consumo humano mana mikunapaqchu porque chay huykuna nishkanchik hampisqas kasqa chayllaraqsi chay huyta vacunarusqaku wawqillaykuna pallaykuna chay antibiótico nisqanwan nishkanchaqa estricto tratamiento médico dosificación con fármacos chaynas kasqa ima chay huykunata pasarqa chayna hampinankupaqa unqurachu chay huykuna imayna chay hampinankupaqa chaynas chay huykuna kachka intoxicación y complicación de la salud ni mistirimaypi rikao ña quechuapiqa ña nirunchik ña unqimarunmankus manas mikunachu chay huykunata nispa chayta willawachkanchik wawqillaykuna pallaykuna chay duyñunkuna kay huypa duyñun nimuchkan urgente Pampa Cangallopi vecinokunata chaynataq muyuriqpi vecinokunata ama huy aychata rantichikchu chay huy aycha kachun riqsisqapi nasunaykichikpi kaqpa ama chay huklawmanta qunqaytapas kay suwasqa huytapas ranti imarunkichik chay huyta mikurachinkichik y chaypi chay ima sachakuypipas tarikuwaqchik ña intervención policialta mañachkankuña chay suwakunata riki maskaykunankupaq wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa chaqaya kimsa pachak huyta riki aparamunku chaytaqa riki rantikunankupi imayata uywarunqaku tanto huytaqa wawqichallaykuna panchallaykuna chayna pasakullachka hinaspataqsi ña qayna punchaw niskarqanchik kay transportemanta kaypi nadata comentaykusunchik ari pasajes subikurunkunanpaq hayninpa nirqanchik ña subichkansi nispa kunanpaqsi masta subikurun wawqillaykuna pallaykuna 200 piñam kachkarqa kunanqa 210, 220 chaynama subichkan y además feriado rikao feriado paqarin mincha 28, 29 hinaptinqa riki aprovechaykuchkanku chay vacación purikuna pasarinapa riki wawqillaykuna pallaykuna y bueno illayta munanki naspaqa bueno imanankima chaytachik paganki rikao manachu illayta munanki naspaqa bueno manañachik tanto gastanaykitaqa
pero a veces riki aprovechachkanku akaqninqa qarik munay imanaswapas nispa illallachkanku rikao mas rimari wawqiykuna palaykuna chaynallataq kay camión cisterna camión cisternas riki aysasqa kay puntalao rikao aysasqa kay combustible chay qhipinta hinachkaspansi richkaspan paskakurun wawqiykuna palaykuna kay tiarun paskakurusqa lluptirusqa nisqa huk rimaypiqa lluptirusqa chaypa mistirimaynin desprendimiento chay pasakurusqa kunan chawpi punchawta wawqiykuna palaykuna kay avenida Abancay nisqanpi chay aeropuerto waqtanpi chay tanque de combustible chaqa lluptirusqa wawqiykuna manachik sumaqtachu churarqa claro mana sumaqta churarqaku riki natinchik lluptirunqa por imayata lluptirunqa chayqa riki especial sistemayuqkunami wawqiykuna palaykuna chayman seriki incluso chay turakuruptinsi como tanque de combustible iskapaspapas sachakuyta churanmi natinsi chay partita wichqaykusqakurqa wawqiykuna palaykuna claro, sea obstrucción vehicular o congestión vehicular. Personal Serenazgo Municipalidad de Andrés Sabrino Cáceres do Regaray, paykuna riki chay carroyuqta yanapaykullasqaku nichkan riki ari chay tanquem riki chay motorninmanta lluptirun chay motor apaqmanta natinmi ahí mismo chay cuenta tukurus sayarusqa ninmi wawqiykuna palaykuna mana chaypi llakiykanchu solamente un susto pequeño manataq antes chay cisterna riki imatapas rurakusqachu solamente mancharilla rikao kamas chay choferpas paskakuruptillan sutilla chaypi sintirun rikao tinkamas sayarusqa wawqiykuna panichalyaykuna chay nichkan no sé imaynapi chay paskakuruqa chayta chikita huchakunqaku falla técnica chukaron imaynay ari chayninta riki purin machu carrokuna wawqiykuna panichalyaykuna kaypi nichkan riki antes chawaka allillamanta allipi purirqa chay camión cisterna kayta ruwakurun qunqaytapas velocidadwan richkaspa paskakuruptinqa chay riki ripukunman karqa chay tanquen wawqiykuna palaykuna naspaq chay combustible kaspaq chaytapas tallistin o tuqyastinpas o accidente rurastin riki nichkanku o grave karunman karqa nichkan antes chay calienta riki allamanta risqa como llaqta ukupi velocidad controlado chaynalla rirqa antes mana ninararaypis karunchu wawqiykuna panchalyaykuna chaysi riki antes chaypiku sumaqta riki cuidaykuruspanku o allichaykurusqaku wawqiykuna palaykuna naspa chay tanquitapas suchuykachillasqaku chaynapi chay transporte vehicular nisqan chay normalizakunanpaq chay nisqanku mas control kachun kay hatun carrokunapaq principalmente ñatan kay Huamanga llaqtaman hatun carrokuna yaykumun nispa ari manan kay centro laoman hatun carrokuna yaykunñachu machukuna yaykuspan puntakunata chakakuqraq rikao manan kunan chay kanñachu manan chay hatun carrokuna yaykunchu pero tutakuna chayna kay muyuriqninkunata principalmente vía expresa chayninkunataqa o vía evitamiento mana expresaq kanchu vía evitamiento chayninkunata kay machu carrokuna purikunraq riki wawqichaykuna panchallaykuna pero purinqaku imaynata mana chayqa riki chimpanqaku munay mana munay chayninta riki chimpanan chayta nishkanku kachunlla inspecciones técnicas mañachunku documentokunata imaynami chay machu carro chayta ruwakurun nispataq nishkanku riki wawqichaykuna panichalyaykuna mas rimari kay programallanchikpi mas rimari
Chayna tariko uqllaykunapa pallaykuna chaynallataq kay willakuypas chay arimun Limapis wañurachisqaku riku uqllaykuna pallaykuna llanteriapi llankapakuqta chay sicariokuna pero pagasqakuqa chay sicariokunataqa manas chay llantero wañuchinankupaqchu astawan huk wañuchinankunaspas pantaruspa wañurachisqaku pantaruspara pero imataq pasakun chay wañuchiqkuna seguramente adelantotarik mañakunku a tanto adelanto o a wañurtiñataqmi completawanaykiku tanto nisparik seguramente acuerdanku Enatin si chay wañurachispan riki ñam wañurachinikuña encargadosqaykikuta nispa ninmanku kasqa enatin riki ninqa manan paytachu wañuchinaykichik karqa nispa nin pero igual ñama wañurachinikuña ñama encargoykita cumplirunikuña pagawanaykikum igual pagawanaykiku ñam riki cumplirunikuña niwasqaykita mas sumaqtachiki explicawankikum karqa pimay wañuchinaykupaqpas nispas chay pantaruspapas cobrakusqakuraq chay suwakuna chay asaltantes chay sicarios wawqillaykunplayku son asaltantes sicariatos aunque man asaltante asaltanchos suanchos sino paykunaqa runallata wañuchik riki chay sicarios sutin entonces payta chay Villa El Salvador nisqanpi wañurachisqaku paymi riki Fermín Choquicóndor Campos Choquicóndorkunaqa kay Cuscolawchusmi ichawaka Punolawchu Campas Choquicóndor Campos paytas wañurachisqaku llantero kasqa wawqillaykunpalaykuna kay Villa El Salvador nisqanpi paytas iskay balawan wañurachisqaku chaysi policíakuna aperunku chay wañuchiqnin sicariokunata yaptinsi chay celularninpi justamente chay WhatsAppninpi parlasqankuta tarirunku hinaspa nin riki nos equivocamos pero tienen que chorrearse unas monedas pantarusqanikun pero igual pagawanaykikum nispa riku wawqillaykuna pallaykuna mañakusqaku kay mana allin runakuna mas rimari chaynataq kay noticias internacionales qamariki yaykullasunchik bien wawqillaykuna pallaykuna kay barco chinos wawqillaykuna pallaykuna cañón yaku cañonwan manachu warmakuna kay carnavalpi pukllanku kay chiskitewan enas chay chiskitemanta yakucha lluqsimuspa chay nuyuchinakuspa chaynam kan hatunpipas por ejemplo kan carrosayaypi chay Pinochito nisqan antes chay Pinochitokuna manami kanñachu puntataq karqa kansi chayna kay buquipipas tipo Pinochito con cañón de agua chay yakuta payqa wischun balatachu mana misiltachu kay Filipinas lawpis huk buque filipino o mana chay Filipinas lawpis sino kay entre Filipinas y China, mar de China, chaypi más o menos ubicakusqaqa chaypis chay buque filipino purinman kasqa inaptinsi kay barco chino o sea de la policía o guardacostas chino paykuna asuykunman kasqa hinaspa nisqa anchurikuychik imatan kaypi rurankichik lamar huchaykupi nispa wawqillaykuna pallaykuna hinaspansi masta asuykun hinaspa putqaykachin yakuta kaypi putqachkan yaku riqa chay buquikunaman putqaykachin yakuta chay huknin chay buque Filipina nisqanpitaqsi kay equipo de CNN chay medio de comunicación estadounidenses chay periodistakuna reporterokuna tarikullachkanmanku kasqa
hinaspas chay ruwasqanta llapanta grabanku riku wawqillaykuna payllaykuna hasta uyantapas rikusqakus chay policiakunapata, policías chinos, marinos paykunapata hinaspa chay yakuwan patqaykachikusqankus lliwchatas grabarusqaku wawqillaykuna payllaykuna hinaptin imatataqsi chay equipo de CNN rurasqa chay barco Filipinopi paykunas justamente uk reportaje nisqanta ruranmanku kasqa como chay reportajeta rurachkarqaku hinaptiniki justamente chay lamar hucha chay chinokunapa chaylaw mariki asuykullarqaku hinaptin kay yakuwan patqaykachispa qarqusqaku riki anchurikuychik ripuychik nispa wawqillaykuna pallaykuna chayna pasakurun kay Chinalaw chay lamar hucha lawpi riki wawqillaykuna panchallaykuna chaynallataq kay fenómeno del niño wawqillaykuna pallaykuna ña afectayta qallaykunña kay ñuqanchik lawaman mucho imay paramuchkanchik anqallan puyukachaykamuchkan nichkanku riku norte lawtam nishuta parakunqa Piura lawta chaypiqa runakunapas chay wasinkuta reforzamiento nisqanchik ruraykunkuña 2000 soleskunatas gastaykarinku nispa pero Chilitaqa ñas afectayta qallaykunña kay pasaq punchawkunapis wak Chilita riki nisyu chay tormenta nisqan yaykurusqa hinaspansi lliw yakuparun wawqillaykuna lliw yakuparun chaypis chunka kimsa wañukun kimsa waranqa pichqa pachak damnificados paykunapa chay wasinkunata afectaron wakiqman wasinman yaku yaykurun wakiqpañataq riki tuñirachin kay ciclón nisqan chaymi nichkanku ari kay qayninparaq rimarqanchik kaymantaqa qayninparaq rimarqanchik kaymantaqa hinalla hikutakuchkanña wawqillaykuna kay Chililawan hinaspachiki hinallapichu wak Chililawllata afectanqa kay nortelawmanchu kay Perulaman hamunqa imayna pero ñam kay fenómeno del niño qallaykunña kay Chilita afectayta nispa nichkanku wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq nichkankutaq kay parakuna pasaron hinaptinñataq usyakuykunqa nichkantaq riki pero más que nada waklawsi kasqa riki usyanan chay kunan yakuparusqan lawsi usyanan kasqa chayman riki kunan nishu yaku yaykurun chaymi nichkanchaqa chunka kimsayuq fallecidos tawa desaparecidos 3500 damnificados 61,000 personas aislados mamallay mama 61,000 personas aislados imanentaq chay como yakuparon kayna ñankunatapas waqna tiyurun lluqllaron hucharon hinaptin manaña chimpayta atinkuñachu manaña kaypi kay bombero motobombawan kay yakuta riki wischuchkan wawqillaykuna pallaykuna entonces chay aisladas kachkanku runakunapas 61,000 personas nisqan entonces nichkanchaqa imakunan pasakurun kay desborde imayukuna chay desborde nisqanta rikaruarun chay aluvión ñankunas total yakupa hawanpi chaynallataq kay servicios básicos agua potable chaypas manas yaykunchu wasikunaman colapsado chay nichkan o corte chay pasakurun chaynataq riki kay energía eléctrica nisqanpas igual chayqa qayninpa niskarqanchik chay energía eléctricamantaqa hasta kay postikunatas puytirachim kasqa sachakunas puytikuruspan postita cablekunata ñitirun chaypi tuqyarun o tipiron riki chay cablecuna chaynapi cortes de energía eléctrica nisqankuna kasqa tensi nichkan riki imaynapitaq kay pasakurun ari yaykuykusqas nisyu wayra achuqantin wawqillaykuna kay parantin wayrasqaraqtaq achuqasqaraqtaq hinaspa lastasqaraqtaq chaynallataq kay lamar huchapas lapumusqaraqtaq
Atin nichkan riki kaya mana riki hukchallachu wakaqninta wayra nishu wayra wakaqninta para wakaqninta lasta wakaqninta chay lamarquchapas chay lamarquchapa patanpi kaqkunata chay marejadas nisqan riki wawqillaykuna pallaykuna afectamusqa hayka llaqtatan chunka región nisqanchis wawqillaykuna pallaykuna Atenrique ancha llakipi kachkanku aclavampas kay fenómeno del niño nisqawan chaysi kay presidentinko José Antonio Cas ninrique kay rueda de prensa nisqanpi kaykunam kay sachakuy kay fenómeno niñowan muyupayawachkanchik nispa mayqinkuna afectasqa más surlawpi riki provincias Coquimbo, Huasco, Tierra Amarilla chaynataq kay Chile nortenlaw incluso colegio pi clase para suspendicus haskanman kasqa hasta kay sachakuykuna pasanankama chay warmakuna riki ayna lluqllakunawanpas qunqayta apachikunqaku manapas chayta atinqakuchu kay yaku paruptin manapas chimpachinakuyta atinqakunchu chaykuansi hasta clase pa suspendisqa kakurun wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq ñachkanchik kay subsecretario del Interior tayta Máximo Pávez paypas nin ñan policiakunawan Fuerzas Armadas kay pillamkaykuchkankuña chay ñankuna perrisqa kaptinqa alichaypi chaynallataq sichum yakuparon hinaptinpas bueno bombiaspa canaliza riki wawqillaykuna pallaykuna Echon chaynataq quizá qaqakuna sullmaykaramunpas o pirqakuna suchiykarinpas chaykuna limpia chay llamkaypis kachkanku chaynataq riki Servicio Nacional Prevención y Respuestas ante Desastres Senapred chaypi kaqñataq niwachkanchik yaqa pachak qanchis chunka suqta waranja runakunam tutayaypi tarikurullarqaku mana achki kaptin nispa chaynataq iskay waranja runakuna mana yakuyuq kachkanku yaku upyananku chay cañeríakuna chay tubukunata afectaron wawqillaykuna pallaykuna kay Atacama chaynataq wak Araucanía nisqan kay Atacama riki kay Perú manchus pertenecerqa wawqillaykuna pallaykuna chay guerra con Chile o guerra del Pacífico nisqan kitawasqanchikchus chay riki chayta rikunan afectachkan wawqillaykuna pallaykuna chaynataqsi kikinkuña apoyuta riki aypunakuchkankuña pachak pusaq waranqan 15 toneladas nisqanta a través de la Fuerza Aérea de Chile wawqillaykuna pallaykuna chaynataq riki wakiq municipiokunapas afectasqa municipiokunas mañachkanku ñuqaykupas necesitaniku mikuyta yakuta herramientas mascarillas y wakiqkunata nispas wawqillaykuna panichalyaykuna chayna llaki kachkan wak Chilepipas principalmente kay regiones de Atacama y Coquimbo más rimari wawqillaykuna pallaykuna anki kaypi ñachkanchik ñam parakuna minusyaykunña kay semanata hayninpa puncha minusyaykusqañas kay jueves punchapa jueves viernes tumpa minusllañas kasqa manas nishutañachu porque nisyuta riki pararqarisqa kay achuqaruq nisyuta chaynapi kay saschakuy pasakurun kunan hinallas chay parakuna kachkan pero tumpallaña wawqillaykuna tumpallaña mientras wawqillaykuna pallaykuna kay Chilelawpi kay afectawachkanchik kaynata afectachkan kaynata mana afectación sino afectachkan kaynata kay ñuqanchik lawmañataq usyaykullachkan imapaq hina kayna usyaychukakunqa porque ña rimay kachkaña kay Ayacuchopipas kanqa muchoy nispa manan para kanqachu nispa chay rimay kachkanña mientras kay ñuqanchik lawpi chayna kachkan rimay mientras wak España Europa paykunañataq si hayninpa rimarqanchikña pero kunanpas ya pasunchik porque hinalla chay problema kachkan paykuna ukupiñataq rupay kakuchkan chay rupay kaptinñataq llapa sachakuna llapa jurakuna chaki kakuchkan chaymi kay uywata riki chay pastullapas mikunanpaq riki ñuqanchik lawkunapipas mana uywakunapas ancha kanñachu pastullaña mirakuchkan chay chaki pastumpis rupay kakuchku wawqillaykuna pallaykuna
kay tanto España, Italia, Francia chaypis waranqantin runakunata arik anchorichishkanku chay yunkakuna chay ninarawray purinankunapi llaqta runakunata akay nishkan kay Sicilia nishkan lawpipas chay llaqtapipas huk bombero wañurun chay nina amachasqanpi wawqillaykuna pallaykuna chaynataq kay islakunapipas Italia muyuriqpi kachkan porque kay Italia qariki chay papapa tiyanan chay botincha rikaw chay botincha chay muyuriqchakunapi kachkanmi islakuna chay islakunapipas igual kachkansi ninarawraykuna wawqillaykuna panchallaykuna chayllataq nichkan kay aeropuerto Burdeos chaymanpas wawqillaykuna pallaykuna kay ninarawray chayarunsi mama aeropuertomanpas chayqa tarikuchkan kay Franciapi chaynata Españapiñata wawqillaykuna pallaykuna kimsa chunka iskay waranqa hectárea llapa sacha llapa yunkatas lliw ruparunña wawqillaykuna panchallaykuna chayna llaki kakuchkan kay Europaman ñataq kay fenómeno el niño rico wawqillaykuna a nivel mundial ña afectayta qallakaykamunña kallpawan nispa nishkanku wawqillaykuna pallaykuna kay ñuqanchik lawamanqa chayraq noviembremanta qallarinqa nishkankumi chaypichiki chay rimaykanqarik mallay mama imakunaraq pasakunqa chaynañataq wak China lawpiñataq kay fenómeno niñotaq pero wakpiqa chay tifun Noel nisqanwan chaypas afectachkantaq chaqaya iskay chunka kimsa waranqa runakunatas anchurichinku kay provincia Fujian nisqanmanta kay China lawpi chaymansi asuykuchkan kay tifun Noel nisqanñataq qayninpa rimarqanchik iskay tifunmanta chay huknin tifunpas chayna sachakuywan kunanpas huk tifunñataq rikurirun semanachus huk tifun iskay kimsachus kachkan absis ninqa chaynam kay Océano Atlánticopipas kay norteta afectan qaykapi chay qallaykunqa fenómeno tifones kunanqa China lawtas wawqillaykuna pallaykuna chaynata afectachkan chaysi kimsa pachak tawa chunka waranqa runakunata kay sur de China nisqanmanta suchurichichkanku suchurichik kimsa pachak waranqa runa suchuchi mayna kuistaqtaq wawqillaykuna pallaykuna kimsa pachak waranqa mana riki waranqallachu pachakllachu na cantidad chaqa chay evacuación turarunkuña 23.000 evacuados chayna kachkan chay Fujian lawpi chayna chay mas ura lawpiñataq 340.000 chaynas llapachallan wawqillaykuna pallaykuna chaytas justamente kay televisión china nisqanpi riki publicaykaramunku seguramente nishu grave mana kaytaq pakayta atinkuchu hinaspapas riki es parte pública hinaspapas runakuna chay chinukuna cuidakunankupaq riki anchurikunankupaq kasukunankupaq kay emergencia nisqankunata y chaynapi publicaykaramunku porque chinaqa mana nishu grave kaptinqa publicanchun pakarunku wawqillaykuna pallaykuna pero kunanqa canal televisión pública nisqanna chaypis riki o canal del estado ninchikta rikawq rimaypiqa chaypis chayta riki nikaramunku wawqillaykuna panichallaykuna chaynam kachka wawqillaykuna pallaykuna kay mundopi kay emergencia Españapi ñataq kayna ninarawray rikawq kay bomberopis kaqayan amachallachkan ninata kay nina ukupi anki kayqa foto referencialchusmi ñuqamantaqa pero ayta 44.000 evacuados de Francia Franciamanta chay anchurichkanku kay nisyu nina kasqanrayku Chinapiñataq nisyu para kasqanrayku imañachi kay vidaqa wawqillaykuna pallaykuna falta Perullaña faltawachkanchik wawqillaykuna pallaykuna cualquier momento imapas pasakamunqa rikaw anki qaynin nada pachakuyuwan mancharichiwanchikña kay Huancayupi pasakusqanwan mas rimari wawqillaykuna panchallaykuna mas rimari chayñataq Japontañataqsi nisyu rupayta hayparullan Japonpipas rupay maynachkamas hayparun
a 40 grados nisqantas wawqiykuna paykuna kay Japonpi kay nina rupay hayparo 40 grados mallay mama nishu chay nishu 40 grados chaynallataqsi ña chunka tawayuq ña wañukullanku ancha rupay yaykurusqanwan chunka tawayuq a ver rupayllawan runa wañuchkan rupayllawan runa wañuchkan chaynallataqsi chunka waranqa runakunata hospitalman aparullanku hospitalman apasqaku kay nisyu rupay afectasqanrayku por insolación ninkum chaytaqa wawqiykuna paykuna por insolación chunka waranqa mana chunka runallachu pachak runa ni waranqa no chunka waranqa tanto runata wawqiykuna afectachkan chay chunka tawayuq ña wañukullanku hospitalpiqa runakunaqa unquchkan mana kay unquywan sino rupay hayparusqanwan chaynaqa wakpiqa riki chay imaninkum chay chirichinata chayllataña utilizachkanku rika chay ventiladores nisqan chaynataq riki chay equipos de refrigeración nisqan chay chupitillataña aguas heladas chayllataña chay consumikuchkanku Japonpiqa wawqiykuna paykuna Japontapas afectachkan nisyuta wawqiykuna paykuna kay nisyu rupay tumpa kay norte laotachusmi afectachkan kay rupay kay mas uray lauchatañataq para y kay Chile law chay uratañataq riki kay parataq unikuq kay Chilellam kachkan mas kay océano Árticoman tupaqa manam huk llaqtaq kanchu manam ni Africapas haypanchu Africapas hanayllapi Oceanía chawpipa wawqiykuna paykuna entonces kay Chile ta afectachkan porque kay Antártica nisqanman tupasqanraykuña rikaw por etapas wawqiykuna paykuna kunan chayñataq riki kay parte ecuatorial nisqantañataq rupay nisyu rupayñataq mama chaynam sachakuykuna muy payllawchkanchik kay pachantinta wawqiykuna panchillaykuna chayñataq kay Venezuelaman risunchik Venezuelapipis yachasqanchik hina killaña pasaron kay pachakuyu pasakurusqanwan killa chakaykamunña wawqiykuna pallaykuna chaysi hinallaraq ayllukuna maskakuchkanku ayllukuta chay chinkasqa ayllunkuta chaysi riki hayninpa nirqanchik pichqa waranqa pachaknin wiskay pachaknin ñansqasqa chaysi kay semanatapas yaqa pachak masnintaraq tarirullanku wawqiykuna pallaykuna chay llapa chay edificiopa wichiykusqan ukupi chay ukupi kakuchkan riki kay runakuna tantollay tanto wakiq hinallas maskachkanku wakiqkunaqa mana chaykamallaña nispas dejachkankuña wawqiykuna pallaykuna y nichkan kachkanraqmi achka chinkasqaraq chay chinkasqakuna kachkan riki kay llapa wasikunapa ñiterusqan wawqiykuna pallaykuna kay Guaira nisqanpi riki chay rescatistakuna illaram kuyuchichkanku llapa chay desmontita kaylawan waklawan maskanakuchkanku nispa nishkanku wakiq manam claro tariqkunaqa ña riki pampanakuykuspa consuelanakunqa imaynatas pero wakiq mana tarichkankuraqchu chay desesperación chayraq kachkan riki wawqiykuna panichallaykuna chayñata riki chaynallataq Perú y Venezuela rikunanqa yaykuykunqaña kaqlla chay relaciones bilaterales nisqanman kay mama Delcy Rodríguezwan entonces chaynatas parlachkanku kunanqa riki entre Perú y Venezuela kaqlla parlarinqakuña porque chay Madurotami que kayna waqna nispanku riki mejor cortasonchik chay relaciones bilaterales nispa riki cortanakurqaku riki principalmente kay mama Boluarte kachkaptin entonces kunanñataq ña consuelanakurunkuña riki como kay mama Keiko ganaron y Delcy Rodríguez kay tayta Donald Trumpa runan riki gobernachkan por lo tanto riki ya relaciones bilateral kachonña parlarisonña ya nispa acordaykuchkanku wawqiykuna panichallaykuna
Chaynataq kay Donald Trump si kaqlla qallakuykun chay guerra comercial nisqanta chay famoso arancelazos haynawata manachu chayllamantaña rimakurqanchik arancel llapachallan llaqtata arancelazos puro arancelazos iman chay arancel chay llapa ima productupas cobraya tanto por cientotan paganayki yaykumunanpaqa nispa kunan kaqlla qallaykun wawqillaykuna pallaykuna chay cuentota kay Donald Trump susigasqaña kachkarqa chayqa susigasqaña qaynawata chaykuna pasakurqarqa pero kunan kaqlla qallaykunaspas 10% nisqanta incluso kay Perú kachkan chay listapi wawqillaykuna pallaykuna Perú kachkan listapi chaynataq kay China India Unión Europea paykunatapas igual afectachkan wawqillaykuna pallaykuna chayñataq kay Brasil chaypi kaqriki Luis Ignacio Lula da Silva paymi presidente brasileño payñataq niskan kay tayta Donald Trump chay arancel cobrayninqa sachakuymanmi apanja llaqtakunata pero ñuqaykuqa manam chaytaqa manchakunikuchu cobrachunkuya kay llapa productuykuta llaqtaman riptinqa chay 10%ta pero ñuqaykupas igual cobraykusaqkutaqma nispa ñuqaykupas cobraykusaqku nispa chaysi kunan kay listapi lluqsiramun suqta chunka llaqta wawqillaykuna y chay ukupis kachkan kay Perúpas arancelazo al cobre chay productos peruanos rinqa Estados Unidosman mirayniyuq producto peruano que Estados Unidos cuistanqa chay custuchantawanraq pagaspa chayanqa wawqillaykuna pallaykuna kaqlla qallakuykun pero imaynanpitaq kay Donald Trump kaqlla qallaykachin chay guerra de aranceles nisqanta qamkuna yachankichikchu kay cuentowansi wawqillaykuna pallaykuna kaqlla controlayta munachkanriki llapa llaqtakunata llaqtakuna ninqa amaya papay Donald Trump cobraykuchu chay 10% chata rebajawaykuya nispa ñawpaqninpi qunquranqaku tin Donald Trump ñataq negocian manachu munanki chayta hinaptinqa base militarta llaqtaykipi instalasaq chaynaqa kay empresa wak empresa chaytaya rantikamuachun rantikamuachik en caso del Perú chaqa litioykichik kachkan petróleykichik kachkan gasnikichik kachkan oro joyje chaynataq wakiq mineralkuna kachkan chaytaya empresaykuman regalamuychik nispariki chay negociananpaq kayta qallakuykun kaqllariki wawqillaykuna pallaykuna porque Estados Unidos total fracasopim kakuchkan kunan manam chay guerra qallarichisqanpi qullqi kanchu mana chay guerra qallarichisqantin paykunaqa ñam riki qullqi PCP ña kachkarqaku qullqita riki hina kikinkupa chay bankullanmanta porque chay banco de reserva chay banco central reserva ñuqanchikpaqa riki chaypi kachkan qullqinchik Estados Unidos Españataq chay banco central reservanku riki reserva federal pero chay reserva federal se privado wawqillaykuna pallaykuna chaypis kay dólar nisqanta riki fabricamunku ñataq gobierno ñataq reserva federal chay qullqita kacharimuy tanto millón ta nispa riki chay kacharimun chay qullqi fabricasqancos kay impuestokunata cobraspa chaynataq kay suwakusqanku chay llapa qori chaykuna mana haypanchu wawqillaykuna pallaykuna claro chaytaqa llapa empresariokuna loqochukurunku puro empresario loqochukurunku hinatin kunan negociayta qallakuykun wawqillaykuna mana chayllachu sino kaypi nichkanta qaqaya aranceles de Donald Trump kunan nichkan chay comercio internacional nisqantan kunan riki taspi kacharinqa utaq suysu kacharinqa nichkan chay aranceles nisqan qayna punchawqa sabadoña qayninpa viernesmantas kaqlla qallakuykun wawqillaykuna pallaykuna pero imataq pasakuchkan mana primera veschu kay arancelazoqa chay yaykuykuspallam chayta ruamurqa hinatinmi kay hina waka Estados Unidospi Corte Suprema nisqan riki prohibichimurqa imayna Donald Trump chaytaqa cobrankiqa mana chayqa prohibido chayqa mana sumaqta estudiukunata raykuchkaspa llaqtanchiktam chaytaqa afectachishkan kaynawanna nispan prohibichimurqa
chaymantan ariki imay qamkunaqa nigawankichikqa nispa ariki kaqlla kallpanchakuspa churamurqa hinatin kay enero febreropi hinatinmi kaqlla ariki chay Corte Suprema chaypipas cortarqa Donald Trump kay nuevo arancelazo churasqaykiqa manam es ilegal manam allinchu nispa chayta prohibichimun chaymi chay febreromanta ariki marzo abril mayo hasta kunankama chay arancelazomantaqa riki tumpa susigasqa kachkarqa kunan kaqlla kay viernesta kaqlla nikaramun kanan kay viernesmantam kaqlla chay arancel qallakuykun llapa llaqtakunapaq kaqlla listapi kachkan chunka suqtayuq socios comerciales nispa pero imataq pasakuchkan kaqlla chay Estados Unidospi kay grupo de Justicia para la Libertad nisqan chay bufet abogados sin fines de lucro paykuna kaqlla denunciaykurunku hinaspa nisqanku kunan chay arancelazo kasqanqa o qurqusqanqa chay llaqtakuna cobrananqa manam allinchu mana punim allinchu nispa chay wakpipas riku wawqillaykuna palaykuna harkakuchkan antes chay Corte Suprema que Estados Unidos peja tumpa independientera mana riki totalmente kay gobierno pa makin picho nas paykunalla sayachimuchkan mana chay arancelazo ruwanqa may chiki sapa killa riki qamta cobrasayki qamta mana qamta maschata qamta menosta chayna kakuchkanman karqa mas chaqwa chay hayninpa chay enero killapi febrero killapi chay febrero killapi suspendikachisqanwan riki chaykunamanta tumpa susigaykusqa kachkarqa rimaymanta pero kay semanata kalla riki cobraykusayki nispa niykamun pero ña kay grupo de Justicia para la Libertad nisqan chay bufet de abogados paykuna kaqlla presentaykunkuña amparota chay Corte Suprema nisqanman natin imaynay kanqa kay demoranqaraq riki iskay kimsa semana chaymanta yachakuchkanqa riki kay Corte Suprema suspendichinqachu kaqlla o allinmi Donald Trump cobray ninqachu imapia kay tokoronqapas ya se viene su arancelazo mana chayllachu awqillaykuna pallaykuna kay desde Estados Unidos manta kachkan orden primero llapa gobierno kunata kay gobierno de la derecha nisqan churay gobierno de la derecha riki Estados Unidos ta kasun gobierno de la izquierda ñataq mana Estados Unidos ta kasunchu mastaqa riki Rusiawan parlan Chinawan parlan kay izquierda riki masta parlayta yachan Rusiawan Chinawan mientras derecha ñataq Estados Unidoswan hinatin riki como kay presidente de la izquierda mana ancha kasu kachanchu kay Donald Trump mejor ya liu Latinoaméricapi kunan gobierno yaykuchun gobiernos de la derecha nispan obligamuchkan chaynapi kay Perupi pas chay fraudita ruranku es un fraude bien claro awqillaykuna pallaykuna imaynama chay conteo de rápido nisqan wawqillaykuna pallaykuna tikrakurunqaqa si conteo rápidopi ganachkarqa kay tayta Sáncheztaq 50.2% 2% más chanwanraq y kunanqa haykallawañataq riki haykawantaq ganaron 50.1% kay Keiko ganaron entonces chay 0.2% ta quitaronku awqillaykuna pallaykuna quitaronku chaywan riki kay mama Keiko ganaron hinaspa como kay Fiscaliapi kachkan riki Tomás Galvez chayna chay Patricia Benavides paykuna mana denuncianchu rikaw mama Delia Espinosa kaptinqa mana kanmanchu karqa fraude chaychiki qarqururqaku kay mama Delia Espinosataqa kay Delia Espinosawanqa mana atisunchu fraude rurayta así que qurqunanchikmi nispa riki qurquruspanku total qhatikachakurqaku Delia Espinosataqa hasta total paqwayta chinkachinankukama rikaw kay atimanta chinkachinankukama en Españataq runantañataq riki kutiykachinku kay natawan kay mama Patricia Benavides chayñataq chay huknin fiscaltapas paykunata kutiykachinku runankuta a través de Junta Nacional Justicia tapas cambiarunku porque paykuna riki mana allinta hawaykuspaqa seguramente tikra imanmanku karqan kunan chaykuna dueño rechkanku rikaw chay poderes del Estado nisqanwan y chaynapi
mana kay fraude ta jatipankuchu ni denunciankuchu awqillaykuwan playkunaqa claro kachkanriki lliw llaqta runa yachanchik chaytaq pero igual kay gobiernoman ña asumichkankuña ñariki congreso incluso ña aclarun ña mesa directivanta tanto mesa directiva de los senadores y mesa directiva de los diputados ña aclarunkuña ña nombrasqaña kachkan kunan punchawchusmi senador pat qayna punchañataq qayna punchawchusmi diputado pat kunan punchañataq senador pat ariki ña aclarunkuña mesa directivanta ña listuchalla ña kachkan riku awqillaykuna pallaykuna porque qayninpaq juramentarqaku kunanqa ña mesa directivata aclarunkuña ña paykuna ña gobernachkan kay nueva mesa directiva ña aunque haykapin pajarimantachik trabajo qallakuykunqa ñarika kay nuevo mesa directiva pa awqillaykuna pallaykuna hinaspa planta ruwachaykunqaku hinaspa kay 28 punchawñataq martes punchawta invitanqaku riki kay ganaq presidenciaman ganaqta chaynapi juramentananpaq chaymanta asuminqa riki cargunta awqillaykuna pallaykuna chayna kachkan kay militarización de América Latina chay qallakuyku. Primero gobierno kuna choray y segundo militarización. Ecuador piña militarizasqaña kachkan wawqillaykuna pallaykuna. Ñami que disimulado chay narcokunata ya wañuchisunchik chay droga fabricaqkunata chingachisunchik chaypi mafiakuna kachkan nispalla wawqillaykuna pallaykuna yaykurunku. Pero chagay kikin presidentilla chay Daniel Noboa apachkan avión pe drogataja Europa pe China pe no se maykunapi chay ña chunka mas nin kutitaña chay avión presidencial pe chay Noboa pa chay avión presidencial pe apasjanko avión tatiu decomisaramunku chay droganta pero nadie dice nada wakpipas igual kay Ecuador pepas ya pa poderes de estado kay justicia rurajkuna kay gobierno pa makinpi kachkan enatin mana kanchu ima acusación pas ni prensa pas ancharimanchu kiskayta rima kachanku disimulananku pa chaylla wawqillaykuna pallaykuna pero kaqaya kikin presidente narcotraficante pero Estados Unidos yaykurun kay cuentullawan chay narcokunata wañusunchik incluso chaqaya ayninpa pasaq killapi manachun granjata vaca uywananku granjata bombardearushqa kaypim chay narcokuna yachakurqa kaypim naspa chaqay Estados Unidos hamusqa chay kikin periodistakunaspa nin ciertuchu chay bombardeaykusqanku chaypi llapa chay wañushqakuna ciertuchu runa kakur chay narcokuna nispan investiga hamusqaku hinatinqa nikurunku mana kayqa karqa granja wañuqkunaqa vacakunata wañurachispa kay bombardeaykuptinqa riki vacakuna riki kaynan waqnaman aychallaña ripun rikaw yawarllaña chayta qhawachinku aypim chay narcokuna wañun nisparaq granjata bombardeaykusaqku kikinchaqay periodistas estadounidenses rin riki ciertuchu chay narcokuna wañurachinku nispa hinatinchaqa mas kaspa tarirunku taritaq testigukunata ninku chaqa empresarios ninku mana vaca uywanaykutam chay bombardearon pero imanirqataq gobierno ecuatoriano alabakurqa gracias Estados Unidos pa yanapakuyninwan kay narcokunata riki sepichkanchik wañuchichkanchik nispa Donald Trump alabakurqa gracias kay nariki kay presidente de Ecuador Noboa riki permitiykuanchik yaykunanchik natinmi riki paykunapa permisionwan chay llapa narcota sepimuchkanchik nispa chay cuentowan yaykurun ejército hinas tiakuykunña tiakuykunña Ecuadorpi igual kay Boliviamanpa seguramente disimulado ña yaykuchkaña porque yaykunqam ejército estadounidense nispam rimachkarqanchik pero chay noticia manaraq lluqsimuchkanraqchu igual Chile igual kay Perupipas ña puntamantam kan bases militares chaqaya watan Congreso chaynataq gobierno autorizaq ejército estadounidense yaykumunanpaq chaqaya kay Marina nisqanta Limapi kachkan chay base militar de la Marina chaytapas chaqaya kikin Estados Unidos yaykumuchka modernizasunchik kayta allichasunchik nispalla mana chayllachu
chay Puerto de Chancay chinukunapa makim kachkan chay cercallampis riki huk cuartel tataq chay base militar marina nisqantataq rurachkanku chay Puerto Chancayta vigilanankupaq cuidanankupaq wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, apoyar sumllalla rika apoyamuchkayki hay modernización de tu equipo, modernización de tu marina, chay cuintullawan riki mandamuchkan riki ahí está mi equipo técnico, pero en realidad chay equipo técnico riki chay suplunkunaya, ese es de la investigación de la CIA o que le comparegona. Chay na pasakuchkan ahí está, imas chay militarización pa puntata carjaña chay famoso Cóndor, famoso Operación Cóndor. Chay tiempo pe chay Pinochet yaykorqa chay tiempo pe wañuchirqaku kay Velasco Alvaradota, ese famoso Operación Cóndor, chay carga en los años 1970. Kunanñataq kachkan Operación Lanza Azul, chay nasutin wawqillaykuna pallaykuna. Operación Lanza del Sur, mana Lanza Azul, sino Lanza del Sur. Operación Lanza del Sur, imaninan chay Lanza del Sur, Lanza sunchi sur tana. Lanza haninan rika chay punta incakunapa o punta tamanaras kay balakuna captin, manaras kay riflikuna o arcabuz nisqan punta tajkarqa manaras chaykuna kachkaptinmi lanzawan peleaqku rika kay machu kaspitpan puñawpaq ninman miriki wataruqku cuchilluta o rumitapas ñawchiniqti nispa chaywanmi wawqillaykuna pallaykuna tuqpinakuqpi chaypi peleaspa guerrapi wañuchinakuq chaymi chay lanza. Entonces Lanza del Sur ninanqa ima ninantaq kay sur lawpi kaqkunata lliw kay lanzawan tuqpipamusunchik naspa controlamusun ninanchik wawqillaykuna pallaykuna. Pitaq chayta umallichkan chay Operación Lanza del Sur, chay sutinwanña lluqsimuchkan wawqillaykuna manaña kayqa yanqar imayñachu mana ninmichu, sino ahí está parte del Comando del Sur, Fuerza de Tarea Conjunta, chaysi kachkan huk Comando Especial Estadounidense, chay sutiyuq Fuerza Tarea Conjunta y Comando del Sur. Chay Comando del Sur y chaykunapa riki kachkan riki infiltrados del gobierno, infiltrados militares, infiltrados de la policía. Chaykunaya wawqillaykuna pallaykuna riki kay gobierno kunatapas rantichkan, chaymi kay Perupipas pasakurun. Entonces es kay Mama Keiko nombrasa kachkan chay Operación Lanza del Sur nisqanwan. Y seguramente kay Mama Keiko gobierno yaykuykuspa primero riki matoranqa ya qayaykumuychik Estados Unidos parlarizun ya chay ejércitoykikuna hamuchun ejército yachachinanpaq allimi chayqa riki hina puntamantam kan nispa disimulaspa riki permitinqaku atin Estados Unidos mantañata riki tropakuna hamukuspan kay Perupi riki munaychakunqa wawqillaykuna pallaykuna. Y kay Operación Lanza del Sur nisqanqa lliw kay sur lawpaqsi, porque Estados Unidos waqa nortepi kachkan chaynataq kay servikunqam kay el Caribe nisqanmi, el Caribe chaypi Cuba, ahí está el Venezuela, control Venezuela, kunan hamuchkan control de Colombia y faltachkan control de Brasil ta controlayta atirunqakuchu imaynaya ña Brasilpi presidente nisqanña ama ñuqaykumanqa chay control nikichikta apamaykuchu ama chay fraudikuna kachunchu manam chaytaq permitisaqchu nispam kay Brasilpi rimachkan, pero imaya pasakurunqa hamuchkanña elección Brasilpipas wawqillaykuna pallaykuna, así que ahí se viene un control aspa controlayta munawachkanchik kay hamuq guerrapaq riki wawqillaykuna pallaykuna, hamuq guerrapaq kay famoso Tercera Guerra Mundial chaymi hamukuchik wawqillaykuna panchalaykuna. Entonces chaypa hamukuchkan chay hatun control, así que estamos bajo el mando de Comando del Sur y vamos a chay Operación Lanza del Sur. Entonces kayman tarima y kachkan jamás, chay Operación Lanza del Sur pa imataq llamkaynin chay iskaylla kachkan huknin kimsa kachkan ruraynin hukninmi gobierno kuna choray. Acá hay gobierno de la izquierda, Huichichi, y gobierno de la derecha, Choray. Chaynataq chay hukninñataqmi militarizay, kaypi niwachkanchik militarizamuchkanñam nispa,
hukninñataqmi llapa imanpas dueñuyay jore que mina carretera empresas llapa chanrik chay famoso concesión nisqanwan chay llapa apakushpariki chayta utilizanqaku paykuna guerrapaq ya chayta ruwaruspaq ña controlaruspaq ninqarik ya guerrawanmi kachkanchik Irán a ver ejército peruano ya necesitamos 1000 soldados para invasión de Irán o nispa nigaramon soldadunchikuna rinqarikao o tahriki guerra kachkan Rusiawan ya necesitamos 5000 soldados peruanos 1000 soldados bolivianos 2000 soldados humana chay nispapas surlaman colaboramunchik qullqiwan chayna colaboramunchik militar kunawan nispa kamachikamunqa porque atun preparación kakuchkanrika wawqillaykuna pallaykuna quizás chay partimanta riki mas sumaqchata ampliaswan incluso bibliawan tupachispa pero mejor dejachaykusun wawqillaykuna pallaykuna chay parti chatarika porque kachkanraq rimariykuna kay tukunanchipaq bueno tukupachaykunanchipaq kachkan kaykunallaña willakuy Netanyahu nichkan ñarik imaynam nirqa Irán es peligroso Irán peligroso ataca Donald Trump nispa kunañataq nichkan Turquía peligroso nispa Turquía taña atakasunchik misil ninkuna hawapayamuachkanchikña manaraqpas chay misil ninkuna chayamuchkaptinmi kay Turquiata atakananchik nispas umachachkan kay Netanyahu tayta Donald Trump wawqillaykuna pallaykuna chay nispas ruygapayachkan cualquier momento Turquía atacaruasunchik manar atacawachkaptinchik madrugarusunchik nispas nichkan riki kay Irán tayna wawqillaykuna así que kay semanata quizá noticias chaykaykamunqapas Turquiawanñam chay guerra hallakuykun kay Iránwan hina nispa primero Venezuelata riki chaynarunku chaymantaq Iránman y kunanñataq Turquiataña hawapayachkanku wawqillaykuna pallaykuna así que cualquier momento no willakuy chaykaykamunqa Turquía atacasqankuña o Turquiawan peleasqankuña mana chayllachu riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu kay guerramanta rimaspaqa maqtatas riki kay ñas invasión hallaykunman ña kasqa kay Iranta invasión militar pero chay iranikunas manaraqpas chayachkaptinku mancharachimun nispa rimachkanku ñas qallaykusqaña qaynapunchu nichkarqanchik riki Donald Trump mi preparachkan invasión taña nispa pero kunanpaq willakuy chaykamun ñas invadisqaña Iranta hinaptinsi Irankuna mancharachimun porque buquikunawan serisqaku chay buques anfibios ninku riko chay lamar huchantakama rispa riki lamar huchan pawaspa islakunata chay allpakunata invadinku chaykunatas mancharachimun Irankuna wawqillaykuna pallaykuna hinaptinsi nikaramun mejor retirakamunchik chayta allinta pinsaykuspaña kaqlla atakasunchik nispa chaynapis chay invasión tumpa suspendisqa kachkan wawqillaykuna pallaykuna chayra pasakuchka wawqichalay panchalay entonces mana chayllachu riki kay guerra riki avanzachkan masta nichkan wawqillaykuna avanzachkan masta kay Donald Trump si maqtachata kunan caprichakurun aspa chay runakunatam sepenanchik vencenanchikmi nispa rimapakuchkan riki wawqichallaykuna panchallaykuna chayñataq riki kay gobierno de China nisqanpis wawqillaykuna pallaykuna kunan leyta hurquykamunku chay divorciopis riki incluso kay Perupipas rikao ley riki nin 50-50 kanan tanto qharipa tanto warmipa desde hukllawakusqankumantaqa nispa y kay Perupipas chaynamik chay sucesión nisqankuna entonces pero China piñataqsi chay leyta cambiarunku hinaspa nichkan ya cada quien ripuchakunan qusqanwan pero kaypas peligrosotaq rikao porque quizás nikunqakupas manan payqa imatapas churarqachu wasillapi tiyakuspan naspaqa mana imayuqtapas aviarunqaku pues chaykunapas kan pero Chinapitaqsa vivuyay karusqa riki principalmente warmikuna nin imas pasakuchkasqa
Julgiyuqman riki uqaripa riki Julgiyuqman yaykuruq hinaspas riki iskay kimsa wata kaykuspañataq rakirukun rikaw rakirukuspañataqmi ya rakinakusunchik chawpimanta llapa imatapas nispa chay cuentowan rikaw chay cuentollawan yaykuruq riki iskay kimsa watamantaña chay llapa imantapas kitaq chaynapis kay chinapiqa chay ley lluqsiramun manaña 50% 50-50 kanñachu, sino cada quien lleva lo que aportó nispa chay división de propiedad nisqanpi kay chinapi leyta cambia y kamunku awqillaykuna pallaykuna y ripuchakunanchikpa kay República Democrática el Congo nisqanpi awqillaykuna pallaykuna hinalla kachkan kay caso de ébola aunque ña nimuchkarqaña kay OMS chay ébola ñam controlasqaña manañam pandemia kanñachu nispa pero República Democrática Congo nisqanpi hinalla chay ébola kachkan awqillaykuna pallaykuna chay unquy kachkansi kay punchawpaq ya kimsa waranja casos waranja kimsa chunkan wañusqa iskay waranja runakunas hospitalpi kachkan grave ari kay pasakuchkarqa desde 15 de mayo nisqanmantaraq chay willakuy mayo, junio, juliopas tukuykuchkanña wawqillaykuna pallaykuna ñariki kunan kay willakuy kaykurqa hasta kayninpa punchawkama hasta miércoles kama chay evaluación ruraykurqaku hinaspa niskanku kay tasa de natalidad o letalidad mana natalidad sino letalidad chay kachkan 44%. Hanchis pachaka suqtachunka suqtan runakunas kachkan total aislamiento o hospitalización mana imainan chay COVID pa tiempun pero runata COVID neo menispa karunchaluspanko karun llaña kakuqku chaynas kachkan kay hanchis pachak runakuna chaynataqsi pichqa pachak masnin antes recuperakurunkuña porque más karqaku riku awqillaykuna pallaykuna chaysi kunan hatikachachkanku hanchis chunka kimsan sapa pachak runata sapa pachakmanta hanchis chunka kimsan runatas hatikachachkanku imanispa controlwan eso se llama rastreo de contacto awqillaykuna pallaykuna chaykunan pasakuchkan riki kay pachapi kunanqa riki horanchik ayta 9:29 9:30 de la noche awqillaykuna pallaykuna kunanqa ripuchakusunchik pasachakusunchik riki hamuq patachay punchawkamaña chaymaña kay semanantin noticia puriqta riki apamuchkasaykiku paqarinmanta kaqlla riki diario Rimarininchi o informativo regional awqillaykuna pallaykuna ripukullanchik Rimarininchi Punchawpa mitakuyninpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa